ma benya stroke minya stroke no about 8 years ni first na me to me nante the siade me ankasa me post obinum say dabi me post me ma post sa na ma sati nante no makosua me to me transit sa makosua shumeka juma. Usianfoso na kan no ya to ye ho egu abonte so akese ye je amanfo mu abrabo mu ensem ne nam so a ende de adwuma a omo ye sisi ano omugusu ye ende mensa ka me papa wa ha obeso odi in life experience ebetu dwa na monka ye ho abra me ma ye papa akwaba eba too much GH na papa me ma akwaba papa too much na papa abrabo no emu etseni emo Munye mum by manage. O manage you na papa abrana na usam amanfo bi mo ha ta mo muswa no na omoni da so ne say omonyi yamba tima be doctor obi so de lawyer teacher ni obi so de say obekreti eye business kakra obetimi atima so no onene na busuanfo etimi abenefit wetimi ahwe ne mani na school na wo de ne ne engineer na so ye engineer na papa ene de wo kasa engineer no uko ehun school ana abi bon school man to me akọ nti ma ko ye ref mechanic nti ref mechanic no enu so ami wa tamam be started djuma no scanning we yentumi nya workshop no be tamam ma yak ma nye bia ye kakra no ena ma benya stroke minya stroke no about 8 years ni first na me to me nante the siade me ankasa me post obinum say dabi me post me ma post sa na ma sati nante no makosua me to me transit sa makosua shumeka juma but sign agreement will be check and our term my 2 years 3 months na wa jaimi temi kokko ye mi na je say na wo yere e wo ho ana na ne ti mi o yere mi no a eye wedding because of to me one day no this scan o amadia ye wuma wa ye wa kola mi no scan o nti wa jaimi na oja wona na online na wo problem e wo online so da na say na uyo okay ansa na oja wo o mi okay ansa na oja mi ni jami no na onu so ama me adwen sa me dwen sa na abrana na eye otwe no ho efiri eye ho no na ejuma be na wo yes time na mi ye ref no mi na du ye ref no ba ko na uko hia no na ugusu ye ref no mi hia no ref na mi ye asara nti ede ne ma no se wo be hia eye obi na ejuma we ana wo ye na wo be betina awawe ni mawie no asanso atwe won den na wo gide se enam so ma otwe no because oba na we na we nti aden na ejuma na ogusu ye ne won sesan nso so odwane eja wo mi sure say se mi ankasa no mi to mi adipoti na onkola na odiomo ya na se nkola ne egusu wo wonche omo mi chen na ejuma awuye nkola no mko school de onko school omo school primary na ze sia de omo secondary school akufado na esa akufado aban na abo awo free SHSCB omo mienu ni nyina omo mienu ni nyina ene papa wa ya de
Nti business where and ultimately share a young kola ne edu sa mpempenso. Me to me that mo. We are mom but I'm up for to me. Wow. Ndi de bedo masin. Na papa sisi ade business where we. Se nyankopon eka eye ahwefo akoma. Na so mo beso omo boa wa business be na nka wonya yanka be. Pese me nya store kitwe bi ne me tonton atale na atale ni chain ne se jewelry onya watch a beton onya mpaboa beton entire chains ne sanya money ni na pese oton because of my me nine unti me transia na papa business way o see dey create here o de seke pudo bi and start here na me sati kura ya semo baby amenye scan ekoton eniaman kitikiti kasa polish e hammer e brush no na amafo no bua mi ene we table no kra me kan na obi katrem se me mra me ko na osi capital ye table man capital or discount capital no yema ade ba kwa ewo eye nkran krom han ne se so okope bebi kitu bi so be start business aya na ye ju sika so onim sa ebo bebi say no obetina bebi kitu bi keke no ojo asase no ojo rent aham say na wote no ye jo rent na mi bo ada bi obi anju obi anju mi fi na ye say obi ko na person na me tua oba aham say person na me tua ska rent control me tua but this year no manya stroke pena efiewura ne say on Jimmy Scabio. I say on Jimmy Scabio. And who's not here? They now own your stroke. Shumeka Jumana. That be my school cancer na massacre. And to show to be and send a yama wire dinner. I don't know who say, or board to modest or so I just can't get into work. Now I hear now with you. Number 2 million. For how many months? 2 million. Okay. Yeah, no. Mean to me, ya, a unity, meaning no, or was it every month, no, every 3 months, no, my man 2 million. Every 3 months, no, my man 2 million. Every 3 months, no, my man 2 million. Because mean to me, ya. 1 year, new year. Now I had to be kekeno and oji every month 2 million. Oh, aha, and a few dynamica. If you say the Biawati to say and some on this schedule. Oh, I didn't go and shy your field. I have to Omundiska. I'm so much I'm Simbetra. Say, because Obia who said me to me nanti because me of forms are 2 years. Asanam Chalet anti. Me and Casao, me Nantiana me pay from Nantiana me back after 1 year. Now I'm here and I'm a bomb on the Aquasian and as a Siano, a semi a year cry me and Casamicho because maybe I was some pana. Papa, maybe I say, a year, a brown stroke, 1 and now or so. And I make us say, yeah, I'm up for no more by me. Obi the man be by or see Obenria a drumami. A drum or see 8 million. A drum no. Me who say yemi until me say that me papa bibia ko hospital until me person me ko hospital so obebo me em pascal no ko hospital and I kwa chimota and also me BP no 200 and something until so be Jimmy nema ada onam si o da be me minister nema o mama mi do
na ma edo boko na be fie ebe bi efie no na ma no okoye ko excuse doctor for no say oko eduma ntina watomi abantem ti eduru ni bia o mama mi no akotua ti sesia no ebe si ne ono na ife every blessed day minum BP draw minum diabetes draw because BP no ho diabetes na oye obusueni osi papa no ye obusueni onye me mabu ewade na nyankopon ntimi aka obi akoma but adofo ejuma boy enya obakofo ejuma nipa baako entimi enya saade because mo amunim se na papa no ebia no ohwe no no nso wo no anebusu amegidi owo no anebusu ohwe no no na waware awebusu enti ono nso bewo other responsibility enti enye daada ana na attention ebetimi aba ye papa so enti wo behia se afofro nso ebetimi aba beka aye papa wo enti adofo ye too much GH their number no ye fa ye de ento no beka se ye de na machi ana ye didi amanfo ewu ye didi amanfo so dabida enti ye papa ye de ne number eba betudwa ama wo na nka wan kasa wa ye de watimi afred papa wo number ewo ho ana watimi da tudwa 0355 65 3475 0355 65 3475 your papa better was say I don't for you gusu eje eye amanfo mu abrabo ehun se mungusu enkan